mensang kasalil mensangan ran makot kateng kapakatawang komiyongoy puktan peren nan matang kauno kalanganan kot katkiyang chayla sungakan maur. Okay, a child attitude tayo attitude a child style in memor ong masa ng kot kayo kasambal magchayban tubang kikchayla men asola amianan tawong kot ang kaskuli kikchayla magchayban kasanetir me ay laban ligang pangakarong laban ligang pangakarong so jame ko siyang purlong. Okay, ap masa ng kot ong aramas me wawniki ong aramas me anana o tubang ki anyway Korean current lemao isa keo lelri isa keo imemene kuyang child nimesang ramot tuwaja ta child puko is ke child monsi langan court 2 Corinthians 5:11 to 21 iban watak as we go along we are ambassadors of Krais. So ambassador point silu may bangka sa yatakot ambassador to it Weliepehkehi nan lang po sambawat kitel me ambassador. Okay, because we understand our fearful responsibility to the Lord, we work hard to persuade others. God knows we are sincere, and I hope you know this too. Okay, and so Paul we are the dog and kalok na sambawat experience on kauno sang ni kawiden ngayon sarawi imagchal kinwat wadak ka school kan alala sang tamir iral chiondor mo child na bosan iral out kier ngayon sarawi iral out kier kawiden ko so niya chay kinwatak kapachayang aliasang ngayon saraw kawit kan same thing. Okay, to the same experience someone more toyo to turn aral muello sambar samalarko mona chay libuti yet someone more toyo poki kotraman ongenen kodota no ye yes na chay more karata chajon miamagan kasi mga puksarawi yaw date puken mas so stremelel ele enjung tamon komiyong yapo ibuti ap moren masanang got edudueta na ong nanti koros ong nan mwe koros working ngen. Okay, ngenen kot magatin ye yes so imene ne ukiyang ketail tuan katamangkin ketail is ketail mapuksaraw masani maketail is ketail na sambawat ambassador pukon ambassador to Israel William ewe kolana ewe William eu government kolana eu government. Okay, bebang ko sa ya ponte ambassador in Pompe ko san Pompe ko la Fiji may ban misilina an Fiji ngay men ko la Pompe te menasa out of Pompe may ban ko la rapaki nan Fiji kay tigral men Fiji ko maban so apan rapaki ya Weliepehkehi Pompe nan Fiji waban nasa. Okay, so mimen watong ketail komiyong just chukra kanta chame ngay Souleng udan Souleng style in Mario ambassador. Okay, mabuksa romasani kaya may bananda ngay Syrian court kauno ligligiyang niya may bansutra atan kita niya rala ibang maurin nan lang ibang wewe kinan lang laut sang relakan me kay tek sabol mong court ima karata komiyong ngay bansutra menip sa balja tutuwecho Japan mengkoir ta pupuk sarau eker kencal ambassadors. Okay, Weliepehkehi government nan lang na sambawat ikechal mo karjay pa nasa armas pan chongoy ko mo kay tek pwede komyang puko apwede title me kauna kerkin kamu Weliepehkehi nan lang pan sambawat. Okay, so klapsiluwa mi mengko saya pukon ambassador. So puko kayo ambassador to responsibility ako doon influence kita ko doon wakdala
Okay, jagodon wadi do nan lang pun sambawat. Ime Jesus kapakapki, may you will be done on earth as it is in heaven. Okay, may you will be done on earth as it is in heaven. Jesus we kapakapki, kitay ambassadors of Christ chebang wadi do kuporanggot upon sambawat. Okay, we are here to influence this world. Influence for good. Jai ko doon wado marainin good. Jai me solaban sampa. Jai me kamarain pa nan sampawat. Okay? Makarata irame narmasinta. Kusa ulang ako. Tacho norpana kila me kusa ulang. Chan norpana cha kila me jai sa ulang. Rahang kusa niya asa. Okay? Rahang kusa niya asa. Yes, Thailand morin na lang. Kartagay pa wajay ka de just chuk kaparanong kauno magcha jail katan kin jail Souleng desabol mangko seri yet jail more aramasaka kilang weye imomen men kartan sana jail su kin lala potongo jail su kalinganala nan lang pon sampawat. Okay, so we are here to influence ka maduriesa ko walu isaktual riesa ki kalap kopre ang buegi visionen mo I kairoiren mo ng parang ko na bata I trial Monday dia trial puko kuwan wiyata sa polmang ko ton bata what kama Jesus agarong kacel-celong kula wiyata sa polmag disciple what ka kaita chorus disciple ime assignment wa begar pa mimi po mga trial ka chay sa ulang mimi po mga trial ka so ang sokoros cheban sarawiyan cheban enjoy presence of God up yet cheban totok we got to work pagkita ka chay ambassador kay chay wuwatito marainin nan lang po sampawat okay madu 28:19 to 20 makers kasaya na Jesus masani ko we atare ton patak Baptay si Ren marangkot sam kot na kot ngayon sarawi kaskuli kinural songkan machay kaskul kiyer so tuwaje may pan matamatawa ni wada kasalayang niya we are God's ambassadors kajal God's ambassadors first te kayon ajay goal nan more chay ko don influence tayo influence wakitala okay wakitala kawaitata ichiban ko saya kaunta po chesu kauna ramasa influence what ki ma ay panaynakin pongpong itikital ka na ni ay influence raili kawaiti raili wakit raila rawde pongpong ikot okay ma ay panaynay aray kamelel changa-changa wal iya sa mga ambassador ng Krais ay bangkiyang rail tama kamelel pang kauno. Okay, so tama-tama sa silupo kami menew kiyang child koyo, child koton, may pangkatan kiyang mga ambassador ng Krais according to the reading, 2 Corinthians 5:11 to 21. May pangkosaya mga ambassador man, ngoy aramasan wukitala. Okay, kahit wukitala mga wang suwad, wukitala tame and samba and wukitakong unquote. Okay? Araniya sa machay mimi samba wa chepan mangi may guton wukitala yan nane osa. Ay pung anana osa manaman anana osa memelel mepit ay way may wulwulian nan samba what yaraman ki mere understanding of the Bible. Takot mere kisinarala yan yang ato sa story Papa Abraham okay nantiyang study ke buksaraw nantiyang watak nantiyang alisili ren relakan may isang child kawaitin buksarawi kawaitin masanang god memelel mepit kauno pagchanga kuya son ambassador and wokitalas ambassador makataban imagine ma may Fiji kan chonga yang ambassador in Bombay nan Fiji ay sa patapan Bombay ay sa aramas tapanan Bombay ay sa government itebi sa ya alam ko la Bombay aman ambassador so katapama okay so isawan mata-mata waja kita na mori Souleng
Ibang ko siya, nga sariyang ko siya, ngoy Souleng, I'm a Christian. Agak miniyat, ap mo Muslim kan travel ba nasa nirel, Old Testament, abasang niya. Okay? So, yung kakilakayang child, aniki, atay po ko, koyo as ambassador, chay ko doon influence. Atay ko doon wukidala, nasang bawat, wukidong, kuprongkot. So, chabananano sa nita puksarawi. Chabananano sa authority. Chabananano sa isma chay sa unsawas. Okay, chay losa, chay bananjiyang invest with auday ki chay tapi chay le nasa, pag chay bulbulian, wing code na sampawat. Okay, chay sa pakpaki bunch of preachings, ap chay pakpaki tame melel. Mabit masa ng code. Okay? So, kayo mo, chay ko doon influence, chaman machela na empower, chay ko doon wukitala, chay ko doon wati to win na lang na sampaw, chay ko doon wato kamaray na sampaw, chay ko doon wato yung lifestyle na sampaw, magarata chay bang gusto ko sa yaman, chay Souleng nga chay more tutuwe cha, chay sa chanok ambassador. Chay sa chanok wiya pukon influence, pukon wukitala. Change. Kingdom of God. Lang tama count Jesus wato kingdom. Agachki dito style and more mawaksang. Magarada nangkadeda marang patakan Jesus kan awaksang ana banaramas. Okay, so como yo ngoy jago doon influence towards a Krais. Aja influence ako doon wukidala tamaramas wiwiya mebitaramas o government ako sa jabit court Krais watido kuprang court ng sampawat watido kingdom of God lifestyle me king is ruling, king is dominating. Okay, so me king almighty God the Father kaun Jesus ko doon kasali epin masani ay patangkan, patang kita merong asan sama. Patakin Jesus, patakin kot sam. Ar como yung ngoy panso chocha. Yesa Jesus, apsa sa patakin Jesus. Sa kamelelen Jesus. Pagkita ko doon, katokela. Tako doon yata po konta token ambassador o influence na sampawat. Ang karyaw, ambassador manan sa may kungulakis wasa. John wasaw, government wasaw maganapali. Okay? Government wasaw maganapali. Makarata, como yung ngoy pan asamak cha ambassador of Christ, chaba na kaskuli kang cha depend on God. Okay? Chaban kutong kalo kaya punot sili. Miyaban ka mo ngayon. Taiban likawi. Ibang pwede ya. Amiyaban moni. Amiyaban John Sarawi. Tuwe cha mokitin me kowe so salala kaya me kowe ambassador man waksang aramas man me to which song we apo ko please God. Okay, tangi song mengkakila kayang kachal ambassador to which grown himself non authority protection mo lo kayang wire waksang aramasaman me pan tuwaja kalakalep kiyata tok. Okay, ngay chikita na song ko ikilang pababe ikilang at tuwaja kalituyi mumutso so chano ka sa court asan wiyata po ko kap when miyawi chori of such a relationship tuwaja tatoken masliki. Okay, bisa depend on power and court bisa sucho kasik ma coach panyang porta kito songkan si mi song kawewe the jail ambassador niya sama chay pakatar one buya tatoken court tip kaitan bil pakatar wejak memor na sampaw chay memor ki moren ambassador through a relationship on Jesus. Okay, relationship on Jesus, ki yang kamu confidence, ki yang kamu confidence to which ay ma te koporapor te mamornan poson.
Okay, ambassador man mia pung mia authority abang ko sa icha megot armas buya mia ako sa ikan me manaman. Okay, may banda civilian do the drone wayo o ambassador isme ako sa ikan manaman and kamakit pan government ambassador kay te sinaramas mano. Okay, say mo na tema orin sa ulang. Kilang kita niya chay ambassador koy wok chay guton chay pakatar sang e way chay guton Welianto wayo nan wayet. Metuwa chay Welianto nan lang nan sambawat chay ambassador chay guton wokitala. So charakan memya nan sambawat chay wawato wingkot na sambawat. Okay, karyawa momana chay memora sa ambassador chay banasa memya chay bung chay banasa memya ramas achay ko sa ikan memanaman. Magarita may pan Souleng cha I have to use authority of God. Isto no kuya ipukon ambassador. Ya authority of God ang kakakaunta sumao. Kakakapakap kao sa wingen south. Pulpampon me sumao rakelelta. Kakakbalian song kamelel me sa tamelel kan. Kakakawudi koryakan maramas kataradungok. Mo in the spirit mia authority, mia power, memi bepotrail. Maduisak rachigike o Jesus masaniyang warango ikiyang kumal authority. Okay, so niyong papa court kay dek pweki iguton papa court. Anke mentality, anke matamataon me ngoy serian court, ngoy ambassador man. Ay ko sa manaman ija me chakaundaramas, court sa chakaundaramas. Ap court kachkiyang niya yung kaunda songkan mo kutong kawiyala. Okay, so mau ko tong kawiyala, kapungapung ko tong kawiyala, ngayon sa ko tong pichiya so ikakaunda, ikaksay ko way, ikakiroti o sutakiya nga. So, chama-chaman, matuwano silisak silu, kau na masani challenger, don't worry about anything, challenger punot. So, ambassador manasya kong punot, pagkita, things are provided for him. Okay, mako ambassador in Bombay man ko mimsilinan Fiji. Government in Bombay rakiwe nim, kiwe romstosa, kiwe no money. So isa man matmataw ko magtsebanan ki on court. Chay miminan sampawat, chay learn to depend on him. Pwede kauno kataryoto, miminan sampawat ngoya man ambassador. Anta donken niya na sampawat ime bangat kito morning ime bangat kito aramas na marisi mus an kisaman mata okay, faith is about changing of mind po matay mo alila tutuweta cheban tuweta atan ki ambassador up more style and punot sound bakbak sound lisumao okay more rin so kaporopor at chelap na nanchimpabako so wak pasang main ko lifestyle and Syrian code a work sang son pak masoja relationship on code. Okay, mat pansan chon sarawi top soja relationship on code and so koro sa kikilang yang ngayar mas depan and so koro sa kikilang yang code small by and so koro sa kikilang yang is cho warang me ka chiyo me mao a work sang morin Souleng me asa me ambassador a lift of his highs kaya ka pon maso apa kaporopor na koto tuweto kami kaporopor makaformento bang pakuk poko William Rail kasi punpunot kita ka bangkang taka pang wendra la pokita kaya asa nam cotton pan provided. Okay, so iya chay latitude an poson ma ekaparanong kaunam ngoy ko sa isang ni dami experience and sa may pitoy mission iyasa may wo I'm an ambassador iso cha na isen ikak na chalaja yu debil sa tolul at may pan mosal ay malyal in the Lord you are with me kom so yang yata mas kunta kakailong kaniyo kom back me up so pumpunot ki isme panali yukte muni bang ko sayas chakun mure pagita I believe karonya tami uya or I believe you're gonna provide so person what can kamelele traniyam cycle lang kauno ko porperenki
So to work with kamauya la soma abe lel money abe lel open door porque que solar dependang ngu que dependang government in court que dependang kaunong en sarawi raban sawas on the way I mean da que moren que child moren ambassador porque da koyo que child go don bukitala child go don kaunda child go don change child wo wato nan lango nan sampawa to korea que child ki style memoren ligilik a child power ko sa renkot kan jay mongo ko sa renkot moni ko sa renkot open tamong yung naramas ko sa renkot okay makarate mangkakela kay que child just chukakat ki just Souleng chabang ko irta nan dependong kauno koton ka ko por prenki poson magchelan ki okay nan look to wow siluan sa Jesus katarala warango emasan yung resender wa megot gaya katarala porongkuan kaluk emasan yung resender wa megot karapa emen renosola ligi iminda ke komunyon ngoy ambassador wata karakter na ambassador chaban liki government makatar ke chado kauno pan show up kauno pan back us up chaban kapakap kauno pan kamauya laramas chaban sotone chay monik chalenter punot kauno pan kito on the way magchay papa ko trak chala turun punot chay panasa no punot tuwecho witchcraft tayo witchcraft pongi tikikanani kauno men so real to us ari amen kachayla nasa mainenen emelele yes ekatapanki omen so say child opil men salta okay ayo share ayo mommy share moring kitian asa mendayang kitianan watila ni pilo iralme 10,000 o en octor sin sombe ma redurrel maun rapan so ki yang credit rapan so chaman me so say rail okay so kauno men kinsan salta como yo ngoy na chapapa ko chaban men kasaleta ko ukcha so tayo chaban men kasaleta ko arma so ta child kopo te tipso te chabila sa men chabiban chuka ping kamau ya laramas en puekia ke child ambassador en ogidir child kuwi manaman bang pakia chay patangan apan bakasap okay is kono bakasap and so mapan bakasap is mapan lingalingla penny. So, Kasilu, the third point of being an ambassador when ambassador dies, Estrapan Melan Sardi non foreign land aban kopurpurla sapweo. Pwegi ampan ambassador in Bombay go to Fiji go or Mela mo kabang kopurpurla Bombay Sardi. Tuwecha kamuyongoy, chakosang nan lang cha pwegi cha William nan lang William kupurang coach nan sampawat just chokak pika salgi men chagan mela chakola nan hel so chokak chaban asa ma coach men katar ke child do child papai chaban mela nan lang a child so child der no kat rob ku mak chaban kola nan lang te so the child ambassadors through Jesus we are born again. We are representing kingdom of God on this earth. Heaven is ours. Gidear ng 1 John 5:11-13. Meman man ki sapol mangko chieras an ki mor sojuk. Meman mesoja an ki sapol mangko chieras esoja an ki mor sojuk. Karata chaban sojo punot makchabanya mor sojuk te so mor sojuk a child soja maka kisan ka child mor sojuk a child. Okay, so niya child we papa court an ko was Kasilun point style and morin ambassador man apan mela sambawat apan puranan lang esetra kin sardi non foreign land akin ko purpurla wasame ko to sangyo. Okay, karajak confirm on kami salvation so tapake kompan taut kompan pe kasalki may bangyang ko lang teso ko so tapang papang tatok mau kan magchawiyata okay poson mo okay poson ramatmatawa kaitak matmatawa per kamelele ang sa maraban mela raban lilnan lang ramban tiarata maraban ko lang teso raban paone arail wiya mau kan machocho sang wiya suwat okay kayang ko lang
kamu yung ay chaminan masanong god kosoya meman me anki sapul mong god hira se anki morsojak okay meman me kalula Weliepehkehi anki morsojak hallelujah so ambassador chayban mangi magchayban we are the talking ambassador the talking change the talking influence the talking wokitala the talking kaibuyeti tame nalang pun sampawat papa got nun koporapor keme nanaman got pan sansal kamarain got pan yeyang provision of God pan mi potal chay sa kelep chailen there punot up rely on God nana chay chay pukon papai o chailen so cha pega salgi chay more so nan lang chail amen si baniti dear wasat ay ban kapakape makom gatong korkorongnya sek pagi kom lukayan Jesus po nam naur kom kayo kom sa tabang wewe kita mi kosaya karyaw kamu saik pal pang wewe kita tayo kampansa to mangi taulo dami kosaya makom saik lukayan Jesus na nam naur regi so jangen sarawi saik ngen saraw patlong apo inogi ti machebang Rujungata chay mongyong abang kachlong yang kachal konokonot. Okay? Mama sani abang kachlong yu ko just kak pichi kachal. Si banda cha kapakapen pagmang ki tipay o lukayan Jesus na naimor pongen sarawian ka kachlong o sa yang yana sa aipuko. As an ambassador Weliepehkehi nan lang pasampawat. Hallelujah. Maingkaon Jesus kumkak uya alasangnya uya kaya mo kapakamet. Nakamen mo itan Jesus amor. Main kaon Jesus. Ipartisang kami. Ipagmangki ang kami tipaikan. Ipagkariya mo kami ang kacang kaclong nanay maur. Kam kacang kaon yata. Kam kacang sawasaya. Kacang yang ano mo sarawi. Puyeng ka kinangi watak sapol mamamasan ukas ka sa iyong kamay nanay kapakapakan kaskuliya sang metkola amen amen kalanganan kumail ko Rusya magmail Muidang Jesus na mail maur masana cha child wulwulian nan lang pun sampawat child kapayata kapakapin Jesus tami kapakapki kupromian uyaw samba tuwe cha nan lang okay Jesus kachtu dosan nan lang Jesus mangi yawan nan lang o sambawak pasang Samba contaminated, polluted, asamin kiti, Satan pepir sili, uyasili yawitin. Okay, na demon ka na fallen angels, millions, mara assignment din, kawela, kemela, kapingata, koko yaw silipon sampawat. Kapagapin Jesus, nan lang, and mila pon samba, and mila pon samba through sapol maseri kan mip sapal. Karata laut na chay puko ni kapakap ni kalok wa stylen maur na ramas and wogla ramas and maur ki Krais nan sampawat okay kan just chuka ko sa yame yes akot alingor toro ka ngoti makakaon so chalama macha sapo asakot wat ko wogla chay ko don influence chay ko don wogitala okay, kalangan o kasalelia.